Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, insya-Allah pada kali ini saya kongsikan doa dan zikir harian yang dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita seharian. Semoga video ini bermanfaat. Jadi, mari kita mulakan. Doa sebelum tidur. Bismikallahumma amutu wa ahya. Doa ketika terkejut di tengah malam. A'udzu bikalimatillahi tammati min ghadabihi wa iqabihi wa syarri ibadihi wa min hamazatis syayatin wa ayyahdurun. Bacaan selepas wudhu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Doa ketika memakai pakaian. Alhamdulillahilladzi kasani hadha thawba wa razaqanihi min ghairi hawlin minni wala quwwah. Doa ketika menanggalkan pakaian. Bismillah. Doa ketika memakai pakaian baharu. Allahumma lakal hamdu anta kasautani as'aluka min khairihi wa khairi ma suni'alah wa a'udhu bika min syarrihi wa syarri ma suni'alah. Doa pada waktu pagi. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Doa petang dibaca sebanyak 3 kali. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Doa keluar dari rumah. Bismillah. Tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billah. Doa masuk ke dalam rumah. Bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa 'ala Allahi rabbina tawakkalna. Doa agar dipermudahkan segala urusan. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahlan. Doa ketika ditimpa sesuatu yang tidak diingini. Qadarullahi wa ma sya'a fa'al. Doa ketika hujan turun. Allahumma sayyiban nafi'an. Doa ketika mendengar guru. Subhanalladzi yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifyatih. Doa ketika angin kencang. Allahumma inni as'aluka khairaha wa a'udzu bika min syarriha. Doa masuk ke dalam masjid. Bismillah
wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Doa keluar dari masjid. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Allahumma asimni minasyaitanir rajim. Doa kepada seseorang yang melakukan kebaikan kepada kita. Jazakallahu khairan untuk lelaki. Jazakillahu khairan untuk wanita. Jawapan balas kepada ungkapan jazakallahu khairan ialah wa iyyaka untuk lelaki, wa iyyaki untuk wanita, wa iyyakum untuk kumpulan lelaki yang ramai, wa iyyakunna untuk kumpulan perempuan yang ramai. Doa minta selamat daripada syirik kepada Allah. Allahumma inni a'udzu bika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Doa mohon selamat daripada hutang. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Doa ketika ditimpa rasa sedih dan duka cita. Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal bukhli wal jubn wa dhala'id daini wa ghalabatir rijal. Doa ketika ditimpa rasa sedih dan duka cita. Inna lillahi ma akhadh wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in 'indahu bi ajalim musamma faltasbir wal tahtasib. Doa ketika ditimpa sesuatu musibah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Doa mohon diri sendiri dan zuriat agar sentiasa mendirikan salat. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Doa mohon perlindungan untuk anak. U'idzuka bikalimatillahi tammati min kulli syaitan wa hammah wa min kulli ainil lammah. Doa kepada seseorang yang baru menerima cahaya mata. Barakallahu laka fil mauhubilak wa syakartal wahib wa balagha ashuddahu wa ruziqta birrah. Doa kepada orang yang mendoakan kepada seseorang yang baru menerima cahaya mata. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jazakallahu khairan wa razaqakallahu mithlah wa ajzala thawabak. Doa orang musafir kepada orang bermukim. Astaudi'ukumullah alladhi la tadhi'u wada'i'uh. Doa orang bermukim kepada orang musafir. Astaudi'ullaha dinak wa amanatak wa khawati ma'amalik.
Doa ketika berhenti atau menginap di sesuatu tempat. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Doa tetamu kepada tuan rumah. Allahumma barik lahum fima razaqtahum waghfir lahum warhamhum. Doa ketika bersin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang bersin hendaklah dia berkata, Alhamdulillah. Saudara atau temannya hendaklah menjawab, Yarhamukallah. Bila saudaranya berkata demikian, hendaklah dia menjawab, Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Doa ketika menziarahi pesakit hendaklah dibaca sebanyak 7 kali. As'alullahal azim rabbal arshil azim ayyashfiyak. Doa apabila melihat orang memakai pakaian baru. Tubli wa yukhlifullahu ta'ala. Ilbas jadidan wa'ish hamidan wa mut syahidan. Doa kepada pengantin. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Doa pengantin lelaki kepada pengantin perempuan boleh dibaca juga ketika membeli kenderaan baru. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alaih wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma jabaltaha alaih. Doa selepas tahiyat akhir sebelum salam. Allahumma inni a'udzu bika min adzabil qabri wa min adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihil dajjal. Bacaan sujud sajadah atau tilawah. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Doa ketika melihat anak bulan Ramadan. Daripada Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila baginda melihat anak bulan, baginda akan berdoa, Allahu akbar, Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman was salamati wal islam والتوفيق لما تحب ربنا وترضى ربنا وربك الله. Doa apabila memasuki bulan Ramadan diriwayatkan daripada At-Tabrani daripada Makhul rahimahullah bahawa beliau berdoa apabila mula memasuki Ramadan. Allahumma sallimni li Ramadan wa sallim Ramadana li wa tasallamhu minni mutaqabbala. Doa ketika berbuka puasa. Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila baginda berbuka puasa, baginda akan berdoa, dhahabadh-dhama'u wabtallatil 'uruq wa thabatal ajru insyaallah. Allahumma inni as'aluka birahmatika allati wasi'at kulla syai'in an taghfira li. Doa ketika berbuka puasa di rumah orang lain. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu menyatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila baginda berbuka puasa di rumah seseorang, baginda akan berdoa, aftara indakumus shaimun wa akala ta'amakumul abrar
wa sallat alaikumul malaikah. Doa Lailatul Qadar daripada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bahawa beliau pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, apakah pandanganmu jika aku tahu bilakah malam Lailatul Qadar? Apakah doa yang akan kubaca pada malam tersebut?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Engkau katakanlah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni." Ucapan sempena Hari Raya. Qala Ibnu Hajar fi Fathil Bari an Jubair bin Nufair qala kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza iltaqaw yawm al-'id yaqulu ba'dhuhum li ba'din taqabbalallahu minna wa minka. Ibnu Hajar menyatakan di dalam kitabnya Fathul Bari daripada Jubair bin Nufair berkata bahawa para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka bertemu pada hari raya, mereka saling mengungkapkan ucapan taqabbalallahu minna wa minka, semoga Allah menerima amalan daripada kami dan kamu. Zikir pagi dibaca sebanyak 3 kali pada waktu pagi. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih. Zikir petang dibaca sebanyak 3 kali pada waktu petang. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Zikir pagi dan petang dibaca sebanyak 7 kali. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Zikir pagi dan petang dibaca sebanyak 3 kali. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samaa'i wa huwas sami'ul alim. Zikir pagi dan petang. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan. Zikir pagi dan petang dibaca sebanyak 100 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Zikir selepas bangun dari tidur. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim rabbighfirli. Zikir ketika berada dalam kesusahan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Zikir ketika berada dalam kesusahan. La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallahu rabbul arshil azim. La ilaha illallahu rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim. Zikir selepas salat. Astaghfirullah dibaca 3 kali. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram dibaca 1 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd dibaca 1 kali.
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. Zikir selepas solat. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. Dibaca 10 kali selepas solat subuh dan solat maghrib. Allahumma a'inni ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Dibaca 1 kali. Zikir selepas salat. Dibacakan surah Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kemudian surah Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Kemudian surah An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Kemudian zikir Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 1 kali. Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Selepas salat subuh. Doa penutup majlis iaitu tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Inilah dia doa-doa dan zikir-zikir harian. Semoga bermanfaat kepada semua sahabat yang menontonnya. Dan jangan lupa like, komen, share dan subscribe Gapura Ilmu Ibnu Jamil. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.